Nwangu wa jamalifu mnidungao tina ukamle harma live yenu inu live na anticipe harma daraja ikao tija nionese mbavi wanadamu wambao vanuze nongori zambao zinu ngarambao noza majakwe kwa jahisi ukaya zinu nongo kartado jabanu rambu wa mahamenda abu na ramba ngaranzo haki shaheni nrori zambao ngari zambao na mishahidi kaunga seniori zibiti rizingara ebenge rizamba ukaya ezajiri ala maskaradi ajiri ili zenongo zinu ziwasilishwa daraja zirengwa zininkiwa wandu ili wakadamize wandu hajanibu fulani kaungonizo heli mzijuao ebahatimbi harihunda harimale jerala mahame dukaya omahalaza noenzo za kaujiri harimoya mahame hatu iwasulishwa daraja kavatsi mndu wa Dr. Karihila ya joka harimaze biro ya jia filme hamande za jiri bandama jila la mbwanku raona mwana mme ya subuti aleziza ya kahama mri ya balansungu wa ya kadosi sajau zilona nishahidi ya video ikeo ngarizio nao ebahatimbi ya rihunda harimoya mahame dukaya imijizo za kafanyiwa ni sasweri wa Karihila ni mritoka uyo nsikaja kahobiro shawarenge wandoa hao wawe hansi yabo badala ya Dr. Karihila wanzani wangu mnidunga waona mwishile ushahidi taunu ni mchini hao nivanu harimwe daraja ukaya ngwanjo chombe zongo ntaji eni ujoka utahae waraka unu na nitahe banga mjomniko waraka unu wanzani wangu mnidunga hao na mwishilie ngesa ila nje nambe zanonjo kauzamba obanu banu wanzani wangu. Assalamu alaikum. Namkirabi anu mtawazile tutabanu mzieba insi njema. Iliti metodi ya ufanya hazadori wando. Irumo wandu haruma biro. Ikanyi madwa mana ngamti yao. Chase pa komsa. S'il vous plaît. Otu kufuhani kwezi. Kawati ruhusa ya mbuta resulta banu. Ikayambu hafanyezi hazahu mjini hae. Wanzo hafanya anticipation na kontakti si madwa mana. Irumo wandu haruma biro. Mjimta abal bala. S'il vous plaît. Nous on travaille avec des PV. Batu lujanzi ha resulta bana jazina manyangu na l'avenir. Ingabanga msawasamahi na nandu wao. Nous on travaille avec des PV. Na mwishiendo bwa komori mridunga ho harumaza habari hizo. Amjorejeze message mwishie. Nous on travaille avec des PV. Mrati jaha anticiper abo hatia resultat zijo zirizingamanya à l'avenir. Ono, ça veut dire quoi? Inuti méthode de travail, s'il vous plaît. Zinongo zandisi wazifanyishi hao, haina mjikolinga bozo amana, haina mndurujwa. Tiabanu shain inuti méthode njema. Marawa kwesi. Hadisinu ono oinde coordinatori ari amade coordinatori wa serse yo rizamo kaya vanu si hanjume zanor zambao vanu vankartswa mandongoyo kama hamajakwe yo mahala hao wa hao ikao voilà merci Tajidin ono merci dali yo abo hele wando iyo mahalao wakanti wapangao za habari hizo sha yangwa shibahulashi anishija nji lazima shitihe harima daraja yokaya mongoni momba abahanu kaya wakapanga ofisi wakapanga ani lebone yao harima daraja haliyo lazima hizo rizambao wale wanada mapatrioti wako zao nezi undawensi wale wanada waonao yani emalezi kao yabaliwa harima komori harima daraja helinu yokabando mbabanda waswili ngani ndejezoni mwishie makaulu mwelewa kaka wajarwa vote harima mijihaturuka jumo zamba ono yala masakala ya kaulekeziwa ono ya fesa nyewa harima daraja yokaya leo na mwishie bwa komori ngesa lanje na mbeza no na kautsongani heba nizambe. Alaikum. Namkirabi anu mtawazile tutabanu mzieba insi njema. Iliti metodi ya ufanya hazadori wando. Irumo wandu haruma biro. Ikanyi madwa mana ngamti yao. Chase pa komsa. S'il vous plaît. Otu kufuhani kwezi. Kawati ruhusa ya mbuta resulta banu. Ikayambu hafanyezi hazahu mjini hae. Wanzo hafanya anticipation na kontakti si madwa mana. Irumo wandu haruma biro. Mjimta abal bala. S'il vous plaît. Nous on travaille avec des PV. Batu lujanzi ha resulta bana jazina manyangu na l'avenir. Ingabanga msawasamahi na nandu wao. Shaini inuti méthode de travail, s'il vous plaît. Zinongo zandisi wazifanyishi hao, haina mjikolinga bozo amana, haina mndurujwa. Tiabanu shaini inuti méthode njema. Marawa kwesi.
Maraba. Emenge wantani wangu ikao ngamnidungao tanza nije neleze mbavi enamna zenongo za kaya zika Uvira harima nusu ya miji ya hea mahame hatari wasulishiwa daraja yokaya leo ngarambi lwao yokaya warwa voti harima daraja kangabo washinda ngabo washindwa. Wanzani wangu mnidungao ngamjuao heli zeno za kabjiri hokaya imasaswari wa deja wakarihila wambeni ngarambilo kaya nusu yao watambazi wa harima daraja hata wabewa majini wabewa ihomngono mbihanyo wakaya harima ze biro zambeni hokaya ze biro bihanyiwa ili wanadamu wadikruaje watende wavoti yo de alama ya hele kumbi la pangwa ili zenozo zijiri haudhuma ini yokaya umjwa mbeni ujoa suli daraja wakambarane alhamdulillah mnyazi Mungu hasiseni dahaheri wasuli jali ukamjwa shabahashinu nishukurie zuki wangu Muhammad mwana ni mashababi wa mbeni waele daraja yahe za kauvumia apre za kahanza zije ziwasuli daraja zitie tuhuma harimwe kapitali ya hatu wono zuki watu Muhammad mwana yashinda tampori izo shababi udhu amanande heli hiyo ili wasije daraja ukaya wanadamu waswili harma uziro wa daraja emenge zenwezo zijiri omjini hangu herumbili ukaya eni ujoka hamba hoti hangu na ajebanga mjoshina na daminaye emazamba ne manyahuli omjini hangu herumbili omjini hangu herumbili mjueza ajiri ukaya masaswari wa Dr. Karihila wasuli daraja wajihundu harima ebiro ngavumana nyasi yakayabo wondi yakawakala wa Dr. Karihila wasuli daraja hamenase wa daraja ni mwana soroda yakayabo ni majandarmo wakayabo nano wandu wadhamana yambwao seni wakayabo minhunde mwana ama mwanzani wangu Said Ibrahim mbela njema wandu wao wende wamenanse arimadarajo kaya wendo disalafu sibanu ngarjo hutoa o finali watoa emwananyasi ili waramplase mrundao yokaula nde badala wa Karihila wardi wazingamanyiha hokaya katina mbao istishihada yokaya juu ya kentibala hokaya mru wa Karihila wafanya hizo wakafanya riwasuli daraja hokaya leo tasi ngariwasulio harba daraja heli inu rija harimo mji wa batu na mtundendo za resulta za batu wanzani wangu hoka wandu wa voti ngo washashi hana ezebilete za parisiwa harimale kiesi omji wa batu nga mzirejezo wandu wa voti ngo washashi hana zebilete za parisiwa harima de kiesi rangu ramchinyani evokalinu abo mwelewa yokaya ngarambao nrongoyo hanrongo riloni izo rizibembe hao rizikome hao kwezi hata kwezi naren jusema chorangalia harima daraja ya homji wa sada omji wa sada ngongoni mweze nongoza kano zero hokaya hondo mala wakauzidi hutilwa daraja hokaya koordinatori ya empoze ukakabatsi ruhusa wanadamu wajempoze watienga mjoka hamba mna ngubu banu ukamongoni mweheli riparsao za habari aparama uziro ulio na mwangalia uziro wa waswili antro ya mbaba mru na mwana wa mru rangale uziro wasawasili yokale oyu wasili daraja kaya le kumbilila lende litia ani matwanzi antro ya he mwana na mbaba yokaya le ongo ajwa vira na mahala ono mwanangu saruhombi oya tawe mbaba haila heli ya onao enamna ya ukadamivu ya ubalia yu hatari nziro ende malezi manza omlelele toifa la Komori la mabadili homli aminio ono yahonde malezi muamini yokaya nga mwanzo wasili daraja ala kuli hali yokaya mlele malezi ya daraja harima daraja yokaya Komori iwasilishiwa ala kuli hali emiji na ivumbwa hiyo izono ikao ngaene yao harima emiji ya mahame pia yakawasilishiwa daraja ila angro wala wandu wapangale kumbi bavuni wajawande sambiyo sababu dhulumifuo wajawande sambiyo
Maranya ya Komori wene mbio za sakafuni ala kuli hali. Yote alama ifanaona mwana shababi watonia. Yote alama ya ifanisa yote mbiaza ala kuli hali. Zenongo mzifanyao yote mbiaza. Ono. Wauziro wenda mnyo ala kuli hali. Harima daraja mhabili, mhabili voti. Ono. Wanadamu waja wende mbio, hani mwanadamu wende mbio wende achagwe mru hahe. Mwende hapo mase hapo. Mrudi mke hapo iyo. Suzamba kaya zijaya zinji hata zitiha. Zijazinja izinurika uzamba heni wakati nga mjobanuti zamba. Sishi yanga wa komanteo nga mjo fitina na ajeshe zona bao. Ukati zati nga mwambio kaya nsucha fitina nga mwambo handori zibembe yao. Nga mwambo handori zijuao. Na wajeweshe zona bao. Hoka hizo zinre zambao zinungari zikome yao. Hoka ngari tauri jue tsao fitina. Ngari tauri jue namna joshi narivirilie. Ezibirona ezitibire. Wanzani wangu mnidungao. Na mwangalie harma ensemble hemiji ya mahame. Zevoti zambao mwishi yoka yanga zitolo zilati peve zafanyiwa harma biro ya voti. Zila peve wanadamu wakansi wajirungia. Wajipangia. Wabalia, walinda. Kama mwendo angalia scenario ya jiri. Walindi, waono ze resulta za mbeni. Nge wakati ula mkawona ukayaleo mwishie kama hala fulani waveha, mahala fulani waveha, mahala fulani waveha. Zila watokanizo mikobani, wazehansi, arimadaraja, zika mvierje, waelewe darajo kaya. Leo mbeni wa voti heli fulani vengena ribakiwa nurirunge rambe walaja usha amanzo ni mwesheleze ni nongo lebunjilio deja la Dr. Karihila la jiri mbeni bo mungamiji ziparo jiri nda huvi kati mhadi takiyi manziwa mhadi taki Abdul Karim zijiri nda huvi ya dunia ya jabala hamfumbato ezila zijiri nda huvi harume ya mahame risi hadalaane Ikaya tengo la sondage nanga amini la tengo la sondage wala tando akauja walo bebe wala tsokala tando aranzo amvuyu ezida zijirinda hubi ikaya simhadi taki Abdul Karim amahame ziwasuli daraja bala nomba bahanu mpango no ufiti wakaupangi wa hatari wasulishwa daraja rijeru wasulishwa daraja mandaino ala kulli hal kweza hata kweza izajiri amahame kabajajiri voti o wajibi wao izajiri amahame bahatimbi yari hunda ndo ukaya mahala waka ujire mafiti yao kaujaka wandu wakari hila kwa jaka yabo wa filme jezajiri bandama jila mbankuyu jezajiri imo zajiri moroni wandu waka filme waoneseze tarahamfu zaka ujiri Shangam amini ya sajo kabala waka wandu wakari hila harmaza biro. Iyo lande heli watojo kafanya wajawa onese. Mnyezi mngutu utuwende kufuru. Amini yo kangasi harmambwana ya haki. Hatone hansibanu hata ze mesajizo zinitishia. Zinitishia. Ambo paro wa Komori onese. Nga mjoni oneso wa Komori. Na muishie zenongoyo za kapangwa. Daraja yonde mana na ambuka. Nana sibatu. Ngari denoseo avec de preuve. Ekaya nga mfanyo hazi neze peve. Sisi batu ngari denoseo wazima na preuve. Wakazi wa Komori na muishie za habari. Assalamu alaikum. Namkera vya mtozi lezu tabanu mzeba insi njema. Inisi metodi ya ufanya hazayori wando. Irumo wandu haruma biro. Ikanyi madwa mana nga mti yao. Ça c'est pas comme ça. S'il vous plaît. Hotukufu hani kwezi kabati ruhusa ya mtu resultat bana. Ikayambu hafanezi hazahu mjini hae wanzo afanya anticipation na contacter ses madamana. Lirumo wandu haruma bureau mjimta balbala. S'il vous plaît, nous on travaille avec des PV. Batu janza resultat bana tazanga mena dans l'avenir. Ingabanga mtawasamahi na nando wao shaini inuti méthode de travail. S'il vous plaît, zinongo zandisi wazifanyishi hao haina mjikolinga madamana haina mndujwa. Tiabanu shaini inuti méthode njema. Maraba kwesi. Maraba menjive nge njanzani kemle haku uho soni mwe live hangu yenu. Sikaanza nifanye 15 minuite. Tami ngamina 16 minuite yabo. Dutukaya. Sikaanza njeni hashirishi. Haswa tando wamba ukaya ngaramba umajako ngartao nyimani. Watao manida mwanauze kweli mzikausa ukazonrabo. Watao nyimani da nyimamba uze kweli mbae mato.
shasira ozari jerven wo rahafu hezano zinu wono sika ko mruto mani hokako siti wa mani rajo taoma rikanza ristahilane msehewaze wa hatu enda ombio kangwe nombio wachagwe wandu watungo ende swambio za sakafuni msehewaze wa hanyoka yangwa jitole wambe ngondo harima uchaguzi wende we oni handu watso hindu maware nandu watso hindu wa wandu wa makamu wa wandu wa sheho wono ala kuli hali inuti metodi okaya inuti shioni okaya ngamsoma wanashe wanyu no wana hanyu ngamwasoma malamafu na tabiyambi wono ngamwasoma ndongo nziro za daraja ka umbasa wa kwa mwarika uti harma omwendo unu ala kulli hali hata mpakanda hapo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ikatso kastekeleza makaulu banu ya Devi Hoson mweze nozinu ngamzitasho samaha Mwenyezi Mungu ngujorinika usulhivu na bahati nji ya hekomori za nozin zibadili. Wassalamu alaikum.